aha mukoro gwo kutongoza aho kombeka okubira hakanise nkurera kushango muri Kitagata Town Council Shema District abebembeze bekanisa bagira ngo ekanisa yabe kaba yayombecurwa mu myaka yira kandi ubwahate kuzire otiriho no kufunda kandi ngutiyo orengo rwa Kitagata HD ati yatire myaka 5 atusaziremu abakristaayo kubahurira injiri bakanya bashaka mukombeka ekanisa mpamvu eje kanisa bitubere twine before ebende stamsa abantu ka bibirata konkeje yitiriyo nstekatekensia tekateka ndi stamsa abantu approximately 10 niwibare ahari biliyoni 1,500,000 ziri kwetengwa abetabere omukutongozo kombeka batari kurenga 80 basigire barundana miliyoni 200 kandi nyuma ho babire batunjira ubushahwe 10,000 bwa siminti yenda kusima abakristayo abase kutwasa mobilizinga iresidentant kiroho kandi abanyani bita abandi abute twashiremo wembatereza amasiko kugira ngo musakuna sente ekwetaga ecyakubire cyukumira cyaceji ekitwena ngo abantu ba Kitagata bona bije batuyambemo gushakara abakristayo n'abamadini gandi bashabirwe okwatanisa dero bakombecera mukama n'abantu bona abantu bita bedine zindu kutereze mukono okureba ngo burkinto n'icyo kwetengwa twakoraje kandi abo tuzakwaso mu rumogo ntubashaba kurebereraje rero burumugura argemu ubeguryo mu rumo okutari kwisaranga okubanganisubwaho kureko kwimso nimbatero muranga abishemwe bona bakitagata kidikonare nangwa n'abandi abamadini gandi bakontu batuyamba sente zo kombeka ije kanisa abakristo n'abahereza abasaramba hereza n'amadini gandi nigatuyamba abakwani to twatanisa nabo Archbishop Kazimba ubuyabira ryo murtaya yo muri West Ankole Diocese bwanyuma yo kwika umuri Kitagata akagera ngo yajukora modo awaganda masaba dikoni gashemerire kurebera amakuru agagasha kwa Michael atwachire